nagajang si Toro rapo kami terlubi tupo paran nilai namyo baik damang mamusin nau partisi. Ade putri do dia lanwang bang so dia pe otik manang godang unang manari kabada muna ai molo tungaro pasaran yang borom do bari bamu dua-dua tujuan dari on bo de beta plan nai ade sama dia macam kami hula-hula muna neng golan do unak ko macalo si ulang gatay hatai tetap kita nga masa betul terhijab dapat pasilugi dah harap di bukas gomos madamang matangnya asang giat dipudi ni bata namyon saya dilehot de bata mamarurat tutoro markulut pagicak mardak katu siyamot dohot tuhak pira anak ki helabi nuruti perumi raja bulog soalnya anakku si nomor 2 asang giat boy arlas ni roha hami dibudian ni damang masawa na blog raja bulog malutok sumod dia peharo nami ilaw maradupok kamu sa luhuk dahu-dahulan nami raja bulog dadahan ni namak ulit mulai sumok katanya pasanin na duwende mo mula bulog ni buti nek-nek do ang bulog ni taliya dadahan ni raja nami namak ulit sibahiron na ni naman ang nasosalia ala takas do di botoho mo di Kalimantan do madua lolo damangon jala hupala palay hamido mapuan damango siya Kalimantan lahuboy sahat talpas tuhunya siya lang buwang nga dihilala roh ni raja ini manang nasokot dia hinamorak ni sitok ituhon namin jadi mulutut sokot dia pinabuhi terapet kami raja mulon udah-udah kuna burjo
las marahani lajai acara harodonane te ope asal honon anima inau rohani masuk ke para depok tamu kabula mami dan sudah burung sesakut jadi bahagia dan sudah burung manompah hula-hula niba makasih mas liroha dan lumui ma dia ka sabarurat tuh itu tahu rumah gunung tuh hijab di daerah nami semua dua desa bulan panggilan nami tanyang nami di tengah di bagas nami dua kali dua belas tanyang nami asal dia tong di bahasa Tuhan panggilan nami do pangamuna ima dia akan nabi nasib tali rohana asal dia ma sondam seri dua asal dia tanggaru dari sobu sumorok anak beriris di daerah nami do daerah nami sinod nanti baru betong ter di halaman nirwani Tuhan maju Tuhan asal perintah bagawe di modal sita dua hari bulan saluh na bere nami gawe asal mau luha udin dan parsi mau luha madu turun asalnya kita berdua ini nomor nengoman di Siboro amat tadi batasi dua horas saluh naik tadi barolo asal sahat sulu sahat tuh ya nunggu sahat dia disadari di bahasa rumah tuan lain nami sahat maita saluh na tuh bagawe soni mana tuh perhorasan madu Iku dah mulai mana dak nohot si majuan ni baru nami para di kampung yang mah sada tandok berkeluarga terutama tokoh budak-budak tak misal budak-budak tak tolong deh nama tiga-dohan pulang deh jadi itu mana doh kamu tu budak-budak tak tolong deh terlebih itu kamu inang dah jadi kalau gua tuh anggota namanya kelahiran yang sama jadi bisa dikatakan kalau ada istiadat memang sangat kurang jadi inilah yang mengajarin anak kami bagaimana yang pantas untuk budak-budak kami, tulang kami ada yang lebih kurang harus bisa Sokong kamera,
kami siap hula-hula muna martang yang pamata debata. Asang giat di pasu-pasu debata nasanan ulan di tangan muna. Nabo atok songot dihamu songot nina dua-dua. Asa dagok namar halto udulok atok namar rubiang. Horas sami hula-hula naman jalo tupak na pinasahat muna. Di pasu-pasuhon debata ma akan ang ulan di tangan muda dalam di debata laho mga leonak kaparsaulian. Nung naroha mo pasahat to nakanauli na din gatuhami ak kasimadua muna. Roma hame pasahat to. Boras si permatodi loho ulos na marabu ulos na gajang tu si madua ni borunami. Oh lo tuk mulai ko. Si manik doho inang ibotok ku borunga juta pe. Nagabe hasahatan ni boras si permatodi doho ulos si gajang rabu. Las maroha muna nauk sudi mahamu hudo si hamete. Asa dohoron nami matok so manidok ni na tua-tua. Pir mapok ti bahul-bahul mapasaloman. Bir matodi ni hamuak kasi madua ni borunami. Di pasu-pasuhon di batama tumuk-tumuk di hamuak kapar saudia. Upasahat tami ang nonulos na gajang isi torok rampo di hamuna. Asa gajang barita gabi gajang barita tohoras. Dihitak ka na marhula boru tujuluan niya yon. Asa dapo at tok sa manidok di na tua-tua. Bagasin naik di sumur. Gajang doat tumangwek ni modal. Say gabi mahamak ka mang boru nami bisi matua ni boru nami si gajang umur. Di pasu-pasuhon di batama kasi torok pinopar. Anak para musik na malo. Nang berhak mahamilaw pasahatok perwesok na gajang. Tu si matua ni boru nami. Ay musik na marpar. Saya sudah beri. Saya bertanggung Tuhan. Lumbang si Tio-Tio. Nah dua-dua ni huta rap dohon STM huta lumbang si Tio-Tio. Nasi kop hita sudah dison. Iya, jadi pakai serhamu matu so. Jadi, iya. Oke. Geser ke sini. Inang nur nenggolan. Oke. Jadi amang muda pak pacar ala hona mai si daga. Ayah utusan namau. Dan dong anakku beta nomor 2 di Batam. Ala di bagasan ulau tasadarion dengan do jala uli sudido damadong marumutut manang isabe tadadui ala nisa dan nirohai diwait tuhani dihita kolong niroha sidohonon nami dihamu ianakon nami do borunami sia sudit oparan ni toga si mamoran toldo tanggung jawab ni sadana dua-dua tu nama yanakot na parjulu parbinotoan siang gugu ni bapak udakon do inamuda nahinang dilihod do tuhamu parbinotoan masikola do hamu dibayar i siamo date honor do tutuhani naga dua hon kedudukan pangkat dan jabatan dilihon do tuhamu marhiti tangiang ni baba udakku do ina udakku na ina kari juruham
na batulungon hamorao mamora do hamu di pangarato muna dabo do apa baga nalomak di paru mulu muna berarti molo babau dekon habis namora nasangap nagabi doon di ujung ni muluna arani kamu di batu dulu kamu do holongi tu babau dekon holong nasi tunggu namorna dua-duai di pagi paling mahon modal pemikiran do secara perdagingan hasuhudon naman jalo di pasu-pasuhon de batama di hamyak kadongat tubuh muna buru bere na mga liyaw sinupo di mahamik perjuluman itu kalau lihat tadok itu kepada yang biasa di siala asido tolong milohana diiring-iring do lakat taganok boy kita roh menghadapi ulaun saumatua di abang nami jadi kalau buah mati Bubereng sudah ulah begitu baik dan lancar. Sudah ini yang lepas siapa kompakan munah Bubereng, apalagi dengan tubuh nami itu bersama orang. Doh tak kabur nami, doh berenam sudah habis bereng begitu solid dan kompak. Jadi boy mangulahon sudah ahana tak perluhon di ulahon saurung matuon jadi salinai mau lihat ke gudang mah kami pasahat tuh kamu aparah buru lain di siala haradio di rohamuna membantu secara moral, secara material, doa secara moral. Sudah kami galahun di pembina muda tuh kami di acara nih saruma tua ini apa mau? Anak niba, bapak kembaron, sangat tuson paket. Nah di bulan sadari marulau pahuk niba, siego,
tongdo semonon liburna. Jadi semonon didokonnya na iba nakinga namang idongan ibu nami, bulu nami, dari nami sudah matahe nama koholong nami. Tung macai balgado rohan nami amang, tung macai Maria do todi nami, di nonong diurupi amuhan amang, di kawanan nami, di pojok ni rohan nami amang. Sarilo bapa, Ginopa, Marja, Matangan, Barima, Bapa, Nata. Isi abu
nami berjumpa kita di surga hasonangan ini. Oke, jadi sonima tidak sama tuh hamuna hasil hutan bertungaran tuh hamuna. Lihat tadi kamu. Kasihmu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasihmu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus terkasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, bertebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, tuanglah lagu pujian, berikan namamu. Dengan senang, puji dengan berjati. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan senang, puji dengan berjati. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Bisa kamu ini harus jalan Mas Ati. Saatnya Mas Ati. Langsung ke sana. Saat satu solu, saya sahabat, ketuargaan. Horas, horas man, horas man, horas gardu. Di Raja Naro saluhuk dihorong ni hula-hula amat taraja nata soribada namak kaholongi apala di tikyon lihat kau macam mang dihami kesempatan kau papuh nak kata nauli turazani anak penami Ya, itulah kali. jadi lumaguk ibarat namolo somon mana humu aliba ngaguk ngaluber ima podai nak kaning doh pasu-pasui dak katagaman luar biasa alailah kehoro somonida nga gabi usai gabi bolong ali dilan kesempatan menjadi bahan renungan dari usai dihamuna lumuwi anak ko nilai ko asa sahat na uli sahat na dinggat di pangiduan di raja di dongat tumupa dua di suhupun anak kanin raja na parhata di hamu na mangido basa-basa ni Tuhan lumuwi di poparan ni laikon ang giat mar buluk tu gijang marurat tutoro mardaka tu habirat tu siamu i sada sitangyak kolota bay nang lumubi hami tulang hula-hula si manukail o isa luhuk na raja naro atau tung las si tuturo hanami isikap pancakonon ni huta di haroroni ang burkos sa Kalimantan ni sudi satu saudara di Bergas atau luar biasa atau sada mahami tulang no hula-hula papun na uli na dinggani asa didok na dua-dua ormo sitikotan dukoin na perbutuha mangalilit di huta di baliam bergagat di barang jauh di huta bergalungan hata na uli pasu-pasu na pinasahan satu horong di hula-hula tulang loisan na marholong iroha na posto roha namin basa di tuhata apo mumetong hot martomani jamu turtu ina duhur tio ina lote hata na uli hata pasu-pasu na uksahat na tuat gay abaramuna ape di pasabubuan muna nakaningan seunang mabubatong seunang mamose sahat masolo atok tilo gumatubutian ni tigaras toho may dirotang ibulan
Dukta taruhon layot tingana pas satu kinani di pudianna lileng mahu mangolu satu panggabean kuhut toras ulas diramoti Tuhan pardega basai. Jadi sogoni mah hata pangapos ya kami sahat masulut tok tilogu batu botian gulak kusari nai sogon na urak sadar roham lileng kau mangolu satu panggabean kuhut toras sekaligus luhut tamu diramoti Tuhan. Matutu horas pada gabi. Jadi inaraka mangguru buhara be udu nada arombe waktu kami majolora mau lihat mak kupasama Tuhan pangapun namo perjolo kami pasahatan Ajolo Kabuknya mau latih Tuhan ala dengan bardalan adat sahur matua Bapak Namyo. matutu ina. Kinai tapata rumah Bapak Namyo inarang paksa pokina. Donok kudotong mau liate Tuhan tulang natulang suang-suangan itu sudah bapakku naboruku aka itokku dan sudah dongan sahuda tadi ada ngolong rohamuna itu Dohot kuria suang-suangan itu huria HKBP sialang buah mak tadi ada ngolong rohamuna itu Bapak Namyon tulang alumpe somarama somarina hami tongdo berebu na hami ate posro kami na parang mo mudah-mudahan hami unsongolin peto na Bapak namin alumpe somarama somarina hami ate pak anong buhamu nagabi Bapak namin nagabi si Paniro ini hami na marah-marah matutu jadi di arong hata no gagawin siyan moliate dohonok kude tulang dohonok kude tu sudah hamu na magkahulungi hami jadi dohonok kuma moliate godang matuhamu sudah na magkahulungi hami alaboy dengan mardaran ada sahur matua di Bapak Namyon. matutu Jadi boleh mak si sadar oras oras masalah matua aku Bapak si kembar Madukata pangkembar Roma alay polo pengaluarap parumain mak ya cocok ini ide di Bapak nih Walate mah pagduro tatap waktu duata ialah sadario mulai sahat pakai ni Bapak Namyon sian kejar masin sampai suku sadarion satu pada datang naik kemudian hingga do cuaca di bawah ialah dibereng do tolong rohani tulang Bapak udah Bapak Namuda Tuhani ialah kamu Amerik kami maniru-niru kami kami naso marama marinaw alay pos dorala nami adong do kauda nami dohot kauda nami dohot kamu tulang nami tetap do kami bere muna dah oras gede tok lo kami tulangmu sekali 24 jam ido mulu adong pe nasala na ibahen Bapak Namyon tuki di ngoluna mengido percuma maaf mahami tu sude tulang dohot banget tuna dong di sialang buau 5 tuh 5 atas siap kami mau lihat ya Mbak para sahur matuaon ni amanami okupu kembar dolio
Hami siap bola ni hasuhuton madok mau dia tekurang ma ihamu saduhu yakka hata muda hata si paingot dohot akka hata pasu-pasuan na pinasaha muna tuhami secara umum toga manali dalam secara khusus dia nakon ni Bapak Nano kami mangidohon di bagasan untuk dohot serep ni rohanami saya pun may raja nami songon nilok ni na dua-dua turtu ni na adduhur tioma ni na lode hata pasu-pasuon hata panghorasan hata poda na pinasahak munay sayunang madok na muba sitok kamay raja nami ang konamo Matutu hata pasu-pasuan na pinasahak mo akon nami may tutu songon nilok ni na dua-dua harpangan mo dalam tubutan balatut beriaktong dalam tujabu hata pasu-pasu pangkabiyak parhorasan dohot akaharta poda nasiyan hata ni tuhatay na pinasahak mo na ito hani ape may disiman jujung namin tua may diabaran namin apun namin may rajanani matunong ni jabu asa sahak masulo sahak matubutian ni tikaras di rondang mabuhat tuba nung nasahak bisa luhut naulog ka sa neryo say sahak may katupanggabiyan sahak matuparhorasan jalan doktong mahita di ramon di Tuhan Matutu mauliate manihita mauliate manihita oras mahita mauliate awas sunang itutup ko tuhalahi oke baik dulu parobat lagi naik oke salib naik baik di sini oke ma napahatok na ngapay mahok pangula di huriat ta kalahipe mulai siya gangguan aking asaha iso lay bereng nakin hatok mandapoto de batata dia lapis suruhan na tubanua gijangi tibang be dot kita lawan se dengan jonjong humalian saluhu domar tangiang dina laut to diktai Mari hite-hite kor ni debata ama anak to di parbania. Amen. Tidok Tuhan ta Yesus ahudo dalani dohot hasitongan dohot hamaluan. Tan adong nasahat tuamay ia somar hite sianaw. Saluhukna nanilehot ni amay tuaw. Ido naro tuaw. Jaladang pagaliokku naro tuaw. Martangiang mahita. Alin Tuhan debata ama namin na di banwa gicang naso marmula naso marujung doho ay naso olo do suda anggo ak kataw alay lamoru jalalang suda do bohal namin di tanoon jalahatok dohal nilaw salpu siyan hasyan adon somoni nang dongang namion naung jinowi tuhari nasora suday nung masalpu suday ngoluna di tanoon jalanunga ditinggalhon saluhut arta na olo buruki say paingot mahami karimot tu hasusuda di mohal nam asa hubas sami laho masuk tu inganan na pinaramin
Jalasa unang tersungkut kami moloroho macuhan. Saya mahon maha persian nabi tubuh. Asa marhiras ilawa kami meninggalkan inganan pardangolalom. Aku ini aku limarohan inamarsak dison. Maaka dongan inamagyon. Aka tordongna. Aka ale-alena. Roho disude aka nasalhot wibana. Asa unang madele na sida alami sitaw nonong. Say taiti jalatuhu marohan alyot mo. Asalam nalungun rohanami diinganan nasonan dilambungmu. Alami anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dapat rohan Tuhan yang saya inalahon tahun utama amang nam cumulong arujungon imang amang kapungkong nagdulyon katambuhan masalong na kami dinata ang mga puli rohata imuwi ihamo sa luhut keluarga usarang manalo manang keluarga kapungkong dara walay mahatan ng dinata nasinurapan ni Apostol Paulus tunggulia rong ibu sabtu sada ayat ng klonong sa ngonong manatag surat isi ay siyan ibana dong sa luhut na ro marhitik-hitik ibana jala marhabatiyan ibana dong sa subilay ibana mahasanapon sa lilig-lilig na amon ima inanggo sa hakna molo tabigilo natin apa ni Tuhan ini atau isuguli mga rohata bahwa mau ditahu kami diri tahu dohuk sudah nadon dihita marharawan siang debatan jalan marhapadean mulak muse tu debatan namanok pahita namanok panang saluhut at kajadi-jadian di tangan manang sa dihari ke Tuhani mangido manang macho sudah hita asa bulak musen kulana ikon radi hita tubusi manang amang kopong kembar nang jumulong orusungon nakapadok alipon di patado namanopa ibana jala mulak di batama jumulong marusungon ima amanami kopong kembar manalo nang yalak mo Tuhan siyan hasiyan nanom madapatok ko Tuhan bangsa abadyaw ni asih maroham Tuhan isaluhut keluarga na tininggalhon ni amanan yon lumawi at kapuparan na anak guru ng at kapahupuna sudi at kanahinahulungan na sa Tuhan manamang atulapuli na markukuyihon na mga ramo tinasila mumubitagtas dito ko Tuhan iya po para minamangon itano parserahan di Kalimantan ko Tuhan inama magulat kasulaw na pansalahin ulo siya pare sa ramo tinasila Tuhan manang tuliya pinanganak ka paso na sila lihod islas ni Roha din sila sikat arsak ni Roha inang marusong ng ulo na paras na sila bahay na sila marhadami yun marsi haulungan sa roha sa pikiran na sila kanamarangit ng malinoto te jalatagto ko Tuhan na mga bulapun lehon hatami ito na sila sa luhok na sa hatami na manukul-ukul manorangi na sa laki na sila tarlungobi Tuhan biharsak ni roha na sila sa daryon sa bargogo na sila Tuhan atik ke naong sabot sa marama sa madinan na sila alay adong buho Tuhan nagabi hapurusan pangalualuan na sila jala parsika Tuhan tokinari taruhon namin mapakin naman namin tinanang paragyan ng parsabapin namin sa buho mangulunan tumogi ama namin ng marusumang holo dito na manok pa nas hayop sa luhod jala marhapatian mulak mo sa luho lehon mapos ni Roha ng pakilimo na mangulubihan pabuwang kang hamatian tujong ni gulo namin sa manhalap na porsiya
di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nah saya hehedo muse jala lehonomu ini matupal hamoluan nasalilin asih maruham Tuhan ihadi colma pardosawan urasi mahami Tuhan sian saluhna kahuranganan terlumobi menutu adong cupangmu Tuhan ulaun adat siapa tahun tersar matuan di namangon nahurang logi hupatu bahami marbawati roham ingot mahami Tuhan alani godang ni asini roham lohodeng dan dipasami jalo jala oloy na kanyang nanon na husok ahokan tua rupamu holang narhide-hide gawar ni anakmu na sasaday iba Jesus Kristus Tuhan si Pangulo Syokopami. Amen. Dahulu mari kita sambung ke data nomor 470 ayat 1 2 laguna Yesus Ho Mapuna. Yesus hona puna au dohona adong diau. Yesus hona puna dohona adong diau. Dogodot hosaki sahat madu tangami. Dogodot dihirim rohaki dot haholongaki dihirim rohaki dot haholongaki. Saya tuho masa hati saya nasonang idisi saya tuho doli opukan bardoli saya diramoti Tuhan debat menahok ulah horua dohak lahobongot olah minoi kalau disalin ini amin ditutup malatan Allah. Oh
mulai merit demeta sebukit nomor turas tulukonam. Sonang mamodom hona martuai. Sonang mamodom hona martuai. Semeradian sian ulau ni. Namaradian sian ulau ni. Nani ulamu dihajong maon jalamangi hotu surgo. Nani ulamu dihajong maon jalamangi hotu surgo. Pertanyaan mahita. Ale Tuhan Yesus si Pangulo kami, tutanganmu pasahaton namin waeng dongan nami na tua-tuaon. Cumolo kudok kami mauliate tuho marningo sudedeng gan basam. At kana pinatongonmu tudongan nami ota ganding uluna. Asi ni rohama hupasahatan ni ibana. Ramoti, podai, togu-togu mahamibe, rodi sisolhotna. Asalam sada rohanami magihutok si Pangulo jala si hokok kami. Ang giat lang mangolo hami di bagasak kaporsiyaw. Tohot pakirimon na sitong. Mangasahan pakokok muna badiyay na humokop kami. Atam na sitong iro di bagabagam na solo mo bayma. Patok-tokon tohot mga ramoti. Daging dohot to dinami. Tuhangoluan na sa leleng-nileleng na. Naong pinaradem di hami. Di banua gijani. Amen. Ale Ramses Manalu manang opung Octaviani Doli opung Pembardoli. Siap tano do permulaan ni dagingmu ikon mula ki jolo gabetan. Alai Tuhan debatan nama no paho. Do Tuhan Yesus Kristus nama kokopo. Do di korbadia nama jauh hurianai Tuhan uluan na sora sudah. Ima mangaramoti ko paima ro ari parpudi ari haheheon na bagay. Amen. Kakas do huboto na mangulo do si Panguluaw. Jala ibana parpudi jongjong di atas ni orbu. Jala iya malap ke huli-huli kon. Jala malua ausian sibukon. Idaw kuma debata. Ausan diri matutumar nida ibana. Gabe hatuawku. Arede mahita hehedo muse. Hehedo muse pamatakko siang tanomano. Hehedo muse pamatakko siang tanomano. Suang mangulu bani tuaku haleluya haleluya. Suang mangolu paenon diriku aku. Haleluya, haleluya. Leon Tuhan bisa dari nomor 2 setiap hari. Saya sama sana di sana di sana. Di dosa saya nomor 14 sama. Mula kami tugi untuk kami Tuhan. Berdua kami siapa ngaku. Ai horon kemana jauh. Doa kataku. Roh yang sama boleh. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot polong ni rohani debata amat. Dohot karsaran itu di parbadi amat. Nama tongani hamu saluhuna. Amin. Sahabat tikti. Tu saluhut keluarga. Nama ni rohan. Lamat Dabutano. Napartudi. Tutanomat nangangote. Uhud marete kita. Saya masih paida. Saya masih paida. Dona porsiai. Saya masih paida. Dona porsiai. Saat belak kanan Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani. Saat benar.
kami korban lalu, manang tugas mga orang. At itungadong ng kasaton muna hata tu situan na torang. Mauliate. Mauliate ma dipasahat na sarohan nami. Tuhan muna pangulan ni Hurian nami. Dinauksikop dipasahat damu acara para gedaon. Dia manami okku kembar dulyon. Raja nami